L-aħħar sessjoni plenarja s-sena 2017 ikkonfermat kemm l-MEPs tal-Partit Laburista Alfred Sant, Miriam Dalli u Marlene Mizzi biex jiddefendu lil Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi spiċċaw iżolati mhux biss fil-Parlament Ewropew iżda anke fil-Grupp tas-Soċjalisti li sa issa għadhom jiffurmaw parti minnu. Fil-fatt, Alfred Sant, Miriam Dalli u Marlene Mizzi issa għandhom jgħidu jekk millum il-qudiem u se jibqgħu parti mill-Grupp tas-Soċjalisti li qed jaħdem kontra l-interessi tal-poplu Malti u Għawdxi. F'istqarrija l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Mezzola u Francis Zamid Dimek qalu li l-bieraħ l-MEPs tal-Partit Laburista kellhom għażla jew jiddefendu lil familji u negozji Maltin u Għawdxin jew jiddefendu lil Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi. Sant, Dalli u Mizzi għażlu li jinjoraw l-interessi tal-poplu Malti u baqgħu jiddefendu l-indifensibbli. L-MEPs tal-Partit Nazzjonalista sostnew li Alfred Sant, Miriam Dalli u Marlene Mizzi fallew biex jikkonvinċu l-membri parlamentari Ewropej li Malta mhix tax haven. La kienu kapaċi jikkonvinċu li l-MEPs tal-partit tagħhom stess u wisq anqas l-MEPs tal-gruppi l-oħra. Kemm ilu li ġie żvelat l-iskandlu tal-Panama Papers, l-MEPs tal-Partit Laburista li dejjem baqgħu jiddefendu l-kumpaniji sigreti fil-Panama spiċċaw irrelevanti. Min-naħa tagħna sostnew David Casa, Roberta Mezzola u Francis Zamid Dimek se nibqgħu niddefendu lill-poplu Malti u Għawdxi kollu. Kif ukoll ninsistu li tingħata l-protezzjoni lil whistleblowers u tiġi assigurata l-libertà tal-espressjoni. L-attentat tal-Partit Laburista biex jipprova jiddevja mill-iżolament u l-falliment tal-MEPs tiegħu u tassew patetiku u surreali temmet tajt l-istqarrija tal-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista.